Wanchimurana magorobo muyaritkeri gare Jumapili tariki 3 cy'umutinyo wiga 12 mwaka wiga na mangabiri gakoneki gwakorwa se county itu ya Kisii county ya Nyamira wike county ya Nairobi kinga kyabariki baito ba mangana mayaba bagete kambi korwa achinsemo ime na isko yorgongro gusin ekionga weekend chinsa 10 cy'abana mugoroba nkorwa Kevin Onkoba kabana ncho ikomole ekionga chinsa 10 ni gotogo chakurwa ase county ya Kisii litko liarero nigo abaibori nabo igo egati yamenyikurwa asensemelia yekenyurugia Kiru yotoka ase wodi ya Bukimonge bunge ya Machogora bwe county ya Kisii nigo babiri bagwesokia na kumunungania obatkana amo no gotakorwa kwa magacho ase ensemeyo yeskuru yoborosom okwana chinga kecho nigo babiri bakoburia omujumbe omachogora Moskenol Fason Obadia Barongo kwane kingo cyariko baroselia magacho eskuru yumne nchira ya majo kina ebirengo bisemi eskuru yeito omwesimigo Barongo agacha agatagure nyumba konyebeka nse akarenta abagere nabwa aba engineer banene bakorega asiga otigire skuru bakabona jipa chiongo kire no muntu aise gocha aise kurigeria skuru yebunenga no muntu ojete kwagacha koroba turi muntu okuruku munjini kete kwagacha koroba ya anse ito omwesimi okoroku Barongo webire skuru ya Kiru lera akari gotara gocho musobu no ako chigoseke skuru ekwagacha kereta keka chikura asa etukuru akoroku Bukimonge anyore ta koira na Bukimonge irane abu atabaga kachinderwa batega akina agosire airane nche asa akoroku Kiru ward ya Bukimonge ward anyo to koira no bu atabaga chinderwa kabangina 2027 utasika mukia nyuma na igule plan nerema eje korukiru primary etagete kwagache skuru ya mabati moina class ke koruku kya 8 kya kyanda ekibesa chinde nchire chirure che skuru kiri kwagache skuru chonse gusiyengima chirure kibesa kuri county kyari kwagache class kangu kyarire if suppose a project ya lenge pironge tu omochumbe bwe area ye igata kere before January etaraika aicha kwanera mona intu nanda tebigwa ingike momiseti anyala kende kama momiseti elito contribute so that skuru yagendera. Hatujui kama wanafunzi watakuja kusomea nje ama tutawaweka kwa barabara. Tukuje kwako mheshimiwa, tunajua kwako 100 yenye ulitupea imeisha na wanafunzi wataenda wapi? Ulitudanganya na 100. Hebu MP tuangalie vizuri. Tunalia, tumezaa mimba miezi 9. Wewe na mama yako kumbuka ni mama. Pia wa mama tunalia. Wanchimurata kwirana asensemelia ye bunge ya Nyaribari Masaba litko liarero nigo amate mukuru ase kinro kyamo gweko ye gutoka se wodi ya kyamo kama bunge yo nigo babiri bagwesokia na ukwanira amakangu bagenda twetera kubatkana amono gusira ku mungina bwe ensemeyo okwana chinga kecho niga bange babiri bakubole serikali gochia kwana kingango bakonya bare ubatkana amono butaka bole asenkeyo mete na bwate naoniri nimbwate kibesa nkamwira Galaxy agakwe X-ray na kiya chitiko kosokia machibwa yenga lang sia mae tari gukora gas na rafiriti ikagera chananda kamuswa machi iria kabiri Krista Maria agantebi ngole concentrator ya 10 liters kuburu 120,000 nkanyora tinko nyara kachanga onyobulim at expenses chenya gitari nchiroro after 5 days kwanya kwa discharge kwagenda nandi koiran nkamenyero bugimobo kon obutaka na abana mbali skuru igatuka abana mbali ku skuru matukonse abana abana bagucenya gitari banjinji nagenda manga na kolegasi igwike ya migasi y'umutinyi na natebi kugenda nagenda naberanya gitari tinakiri mushara nyani siringi tukondi nana kitu mushara n'umushara nari gwaka nusiringiri busa ndobuna reririga kuna kwanira yonse twatemire mugaso no gutuko na temire goriye chinguri kine cyose cyo konya mwana yo minto sire maremu fani kwambo fani twasenyuka bakeni bayarire twanirie bintu
paka umuchi yote kaire bosa ntopo atikende ababaya bari wanja batoikange batokonye tusukiria abana batigara nabake ne piriere nyagitari gere nene tegechete igoro ono ni fakti gatigara yani otuwatigara tetore bosapi echingwane chichinyinge chikukwanwa so mwana yo minto rarwarire nembe ari gutumeka ibimwe igure mweresi runa beresa umutungi nora imashini ari gutumeka so wanja kwino mwari wanja korire kwasa bona into tutigarite chintakana ndobwati onde tugotamira twasabire twakorire michango lakini byansi byabere busa omwari ukire yabwata abana kinyaruka naba murababiri nyaruka isa taba muraba Wanchi mureto kwirena asense mwende mninchiremo yokulenda abantu bali bamenyeta muno bolema nigo ekyombe kya maendeleo ya walemavu organization babiro gosokena otamna nigo erubuya serikali guchia kubonyura elikwana kinga babiri bakwegenderia okwana chinga kecho niga bange babiri bagotamna nigo serikali yabirige kubaombia egeka nagotamna nerubuya serikali guchia kubaligeria elikwana kinga nabaro babiri bakonyora chibesa mninchiremo yogwekine Tariana ni onkoro ko Cosmos Otori Julius bitkoria rero wonigo torenge kwa kirori ase okolonchi organization okolkonga maendeleo ya walemavu organization ayunde founder nende CEO monya getinge tiangereri bagere watanga ambaene abantu baminto baremavu abantu babalemavu asinga kichinyinge twabere togo chayo asinga kichinyinge abantu babere bagotorigereria na maisa bogeka lakini ndio tokotanya sambia mwana sato ikire kogera iro taringa no gwancha gwaito ose koba ngekitore nyasato ikire sto ikire tukare sore tukare to koba kiroli aso ko iboro kwa organization ko maendeleo le mob organization kiagere to ka rokali maendeleo organization maendeleo le mob organization nesenge jechi nyinge chero kiro malieta makong au ntabare bali nkagaria yabera bakong sana ko manyanga nki organization yokora. For example, kero kolye maega se bane ega ntubwate to tanga pillars ebi organization yokora igo egente kenena mono to kora advocacy na mono gotebanga abantu boboto bali mabwate obwena bwabo wento koligererigwa na kuba mono to wento ko bali bagali abo watebe ali bagwetera na ndabe naki to konyara ko bakonya se ncherere abena ko enda bosio bono ntubwate representative mashinani kogera ese kera bonde antero chugo kera kogera ntubwata abantu abanga boto barema ese chinga kinyinge babere bakonereriwa lakini bonde senge jegetemenwere Wanchi mureto kwirena asense mwende mninchiremo yokone kinga chikansa chiabe chigosirwa nigo egati yabarai kurwa achikansa babiro gosokena kuburia serikali inseyo muske Dr. William Samoei Ruto kwane kingo chari kuligeria nabogosira chikansa okwana chinga kejo nigabirga otemna nerubuya abarai mbanyaka bakobeka siasa ase ensemo ichikansa kwane kinga chikansa nigo chietenerete eliko kinia nabogo kugendereri madhehebu ambao wamesema sadaka watakuwa wanaangalia, kuna ile wanakubali, kuna ile wamekataa. Sisi kama ushirika wa PEFA bado hatuna mbinu ya kukagua ni gani inakubalika na ni gani inakataliwa. Kwa hivyo kuanzia sasa hivi tukiendelea bado tutazipokea sadaka zote na tutaziweka katika kazi. Sisi kama PEFA haturudishi sadaka kwa sababu hatuwezi kujua hizi sadaka zimetoka wapi unless tuwe na mikakati ya kuziangalia. Tunashukuru wote, ila tunasema sadaka ikitolewa isitangazwe. Kanisa limeanzisha biashara ambayo imesajiliwa. Biashara hiyo ikitengeneza faida ilipe ushuru kama biashara zingine zote za watu wengine, pasipo kusema hii ni biashara ya kanisa. Kama ni shule zinatoa ushuru, PEFA ikisajilisha shule na shule imepata faida, walipe ushuru. Serikali ikaweze kuhakikisha kwamba IBC imeundwa kwa haraka ili kwamba wale ambao ni wapiga kura wasiweze kuwa wasikose haki yao ya kupiga kura kwa sababu hakuna taasisi ya kusimamia kura. Ndani kama Wakenya wanapinga kila kitu, na ni kwamba tu kuna mambo fulani tu ambao labda wanatofautiana, lakini si kwamba wanapinga. Na
Mwanchimuri chinga kiagandi twani kigwa kurwa sensemeyo nigo mokonyi b'umurayi bwensi ya Kenya muske Professor Abraham Kithure Kindiki aberika gwesoke na otemna nirbuya abakenya gukia kwenda kubotisia serikali mninchire moyo gukino uchumi okwana aritko lero chinga kiasanga amona abegeno kurwa asensemeli county ya Kakamega nigo Kindiki aberika otemna niga serikali begetemiro bulisene yugo chia kubwaterana amo na abakenya elikwana kinga ensi ya Kenya yaberege kwegendere. Nasikia hii Kindiki kwa Kimaragoli ni kuuliza ni nini hii inatari. Push for the development of Kakamega the same way every other leader from this county is pushing. And it is also the right thing because Kenya is one country. Every part of the country requires the support of those of us who have been entrusted with national leadership. The president has been very clear, we need to keep the nation united. And for the nation to remain united, development must be provided in every part of our country without discrimination. Niseme kwa sababu tunafanya kazi na wabunge, seneta, governor tunafanya naye kazi. Wiki hii tutakuwa na mkutano wetu wa pamoja na baraza la magavana, IBEC, na huyu governor baraza ndiye anasimamia masuala ya fedha. We'll have a IBEC meeting. Mwanchimuri asensemo ende nigo oyo kabiro mokonyi b'umurayi bwensi ya Kenya muske Rigathi Gachagua ni gabirika gwesoke na kwenda komocha serikali yo muske Dr. William Samoei Ruto okwana chinga kecho nigo muske Gachagua aberika otemna nigo egwendete serikali gochia gwikirania amagendero anamono chinga ki balenge koligia ekerogo kyoburayi omwaka o 2022 kwana kinga nigo serikali gwikaboni getaranya ko gwikirania chira chiria alierete abakenya. The voice of the church is the voice of God. Kama kanisa inasema iko shida, hao wahubiri ndio wanakaa na wananchi kila siku. Na shida mingi sana ya raia kabla kufikia sisi viongozi inafikia hao wachungaji. Hao watu viongozi wa kanisa wakisema uchumi bado haujafika vizuri, hiyo ndio ukweli. Wakisema hii mvumo ya SHA na SHIF hapana sawasawa, hiyo ndio ukweli. Si ndio? Wakisema hii mradi ya manyumba watu hawafurahi, hii ndio ukweli. Tuache kuwakemea viongozi wa kanisa, tuwaheshimu na tuwasikize. Na tukiangalia pahali Kenya imefika, wabunge wamenyamazishwa isipokuwa hawa. Si ndio? Maseneta wamenyamazishwa. Kila mtu amenyamazishwa. Kanisa isipoongea si tutakwisha. So we want to encourage the Church of Christ to continue standing with the people of Kenya and to be truthful and to talk for the people. Right, Mwanchimuri na raina kwarganitia senseme kionga weekend chinsa ikomi chabano magoroba kurinde ayomona anda mange nonyole chikuraga chinsa bina bo chinsenye chubutubwalero. Getemba Television ekionga kiamamogusi. One-on-one security services igotore namba eyemo ase ukurwa obokoreri bubulindi bw'igormono ase egeka n'ubumanyi bw'imyaka 53 bono yarire nigo tukurwa